seigarren eguna dugu, kontrako estropadaren lehen dabiziko igandea jokatzeko eguna iritsi zaigu. Lehen dabiziko kaletik, duguan izan, Urgol menditik gertuen dagoenetik, San Pedro, Arraun elkartea Ekolmare hariko da, bigarren kaletik berriz Berneo Urdaibai Adia Enagaz, hirugarrenetik Donostiarra, eta laugarrenetik Orio Baby Auto. Donostiako banderaren lehen dabiziko txanda, gogoan izan, San Pedro, Bernio, Donostiarra eta Orio nor baino nor ditugula, Irumilako norabidea egin beharko dute, eta horreintxe abiatu berriak ditugu, lau untziak. Los primeros 200 metros de regata, las distancias son las diferencias muy pequeñas. Vizcaína de Berrío, quien estará encabezando la competición, seguida de San Pedro. Noiz baitelduko gara, arraun atzerakagoaz. Noiz baitelduko gara, arraun atzerakagoaz. Ez dirudi errazan, ez dirudi errazan. Mugaz muga el muga jotzea, mugaz muga el muga jotzea. Ahots bat entzuten da, indarra gaultzean, utzatu zuzoa zairze alde, zurrila badabil, uraren azalean, baina nork ez daki, doala ondora. Ez gara inoiz helduko, arraun deus ez da mugitzen, behar dugula itzuli. Erdia egin eta arraun ezin gara geldi, arraun lari gara. Noiz baitelduko gara, arraun atzerakagoaz. Noiz baitelduko gara, arraun atzerakagoaz. Ez dirudi errazan, ez dirudi errazan. Mugaz muga el muga jotzea, mugaz muga el muga jotzea. Ahots bat entzuten da, indarra gaultzean, utzazu arraunan, utzazu zoa zainze alden, zurrila badabil, uraren azalean, baina nork ez daki, doala ondora.
gara inoiz helduko. Arraun, arraun deus ez da mugitzen, behar dugula itzuli. Erdia egin eta arraun, arraun ezin gara geldi. Arraun, arraun, arraun lari gara. Bermiotarrak, Bermio bai abienagaz, nagusitzen ari baita. Atención porque ya cada una de las embarcaciones va marcando sus posiciones. Ea maniobrari nola egiten duten, laster emango dizkizuegu behin-behineko denborak. Ea ba, hortxe, Bermiotarrak jadanik izulerako luzea hartuta, Oriotarrak ere oraintze hartu dute itzulbide hori. San Pedro ere bai, eta Donostiarrak ere oraintze ari da Ziaboga puntu horretara iristen. Ea ba, behar bezala egiten duten maniobra hori. Ahí está la embarcación donostiarra tomando esa Ziaboga. Y ya tenemos los tiempos provisionales. Atención. La embarcación vizcaína, la Bou Vizcaya, ha hecho un tiempo provisional de 9 minutos 57 segundos y una centésima. Ondoren bigarren postuan Oriotarrak genituzke 10 minutu 2 segundu 17 euneneko denborarekin. Bermiotarrengandik 5 segundo eta 16 eunenekora. Tercera posición para San Pedro con un tiempo de 10:13:45 a 16:44 de Bermeo. Y cuarta posición para la embarcación Donostiarra con un tiempo de 10:25:52 a 28:51 de los vizcaínos. A veces que se les México. Zenbat lurralde ditu gaur Euskal Herriak, Euskadik adina bai balitu erdiak, Euskadik adina bai balitu erdiak. Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak, elirateke gutxi balitu erdiak, elirateke gutxi balitu erdiak. Zenbat aditu ditu gaur Euskal Herriak, ez ote luke hobe balitu erdiak, ez ote luke hobe balitu erdiak. Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak, herritarreko bosna balitu erdiak, herritarreko bosna balitu erdiak. Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak, erruz maitatu izan balitu erdiak, erruz maitatu izan balitu erdiak. Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak, eluke barkamenik balitu erdiak, eluke barkamenik balitu erdiak. Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak, behar baino gehiago balitu erdiak, behar baino gehiago balitu erdiak. Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak,
gaur Euskal Herriak. Asko xamar oraindik balitu erdiak, asko xamar oraindik balitu erdiak. Galdera ditu gaur Euskal Herriak, Zenbait galdera ditu gaur Euskal Herriak. nahiago nuke bihar balitu erdiak, nahiago nuke bihar balitu erdiak. Zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak, zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak. Aio beki pentsatu balitu erdiak, aio beki pentsatu balitu erdiak. Por 6 segundos baino que venga, bai, Medio minuto, y ahí están los componentes de la Comunidad capitaneando esta primera tanda en este último tramo, cuando restan aproximadamente 300 metros. San Pedro a 31 y Cabo Sierra a 50 segundos. Lo diga que hay todo ya un anteo. Río Travensat, Adi Coronametroak, la ahí están, como decimos, las 4 embarcaciones encarando estos últimos metros de regata. La Berniena que va aumentando esas distancias en este último tramo de regata. Aproximadamente 12 segundos. Atención porque está llegando ya parada.
sakura horretxe eta Berriotarrak, azken metroetan Oriotarrak ere, ea ba, Orioren temporalarte jakingo dugu, ea Oriorentzat, azken metroak ere San Pedrorentzat, Berriotaren behineko denbora emeretzi amalau laurogeita igo, beraz jakingo dugu, 12:08 da Oriotarrak, eta Berriotaren denbora horrekiko ze denbora egiten dute San Pedrotarrek. Ahí está la embarcación de San Pedro, ya para San Pedro, un tiempo provisional de 19:49:51 a 34 segundos, 78 centésimas de los bermeanos, eta hortzen dugu, etxeko arrailariak Donostiarra hortze azken aleginean, embarcación Donostiarra en esta última zampa, atención para la Donostiarra, ya para la Donostiarra, un tiempo provisional de 23:93 a 59 segundos, 10 centésimas de la posición. 35 segundos. Bermeo Urdaibai, Avia Enagas con un tiempo provisional de 19 minutos, 14 segundos, 83 centésimas. Segunda posición, Villarreal Turquía, Orio, merece minuto 20, zazpi segundo berrogeita hamaika eguneko denborarekin, Orio con un tiempo de 19 minutos, 27 segundos, 51 centésimas, a 12:68 de los vizcaínos. Tercera posición para San Pedro con un tiempo de 19 minutos, 49 segundos, 32 centésimas, a 34:66 de los bermeanos. Y cerrando esta primera tanda, la Donostiarra con un tiempo de 20 minutos, 13 segundos, 72 centésimas, a 59 segundos y 6 centésimas de la Pau Vizcaya. Sexto mejor tiempo para Tirán, con un tiempo de 10:11:87 a 17:25. Mejor tiempo para San Pedro, con 10:13:45 a 19:23. En octava posición estaría la Donostiarra con un tiempo en ese punto de Boga de Chile.